Көңілі шындай шиста пықты мотор. Хей, сәлем. Ашау системасы. Жүріп кіне кетем. Әне, мұндалар. Сіздің неше баш? Бұзаулар, сиырлар, мен. Ничек шулай ойладығыз? Ничек шулай 2 ел элек сіз ойладығыз ферма ашыра? Или сіздің бар еді мәлік? Бар еді. Мұнсы енді түплерек жер алып... Orman taşırlar, orman bıraşırlar. Ondan sonra orman birinde bir işine bir tür. Azraga uğraydı da o kucağına kirege bir adı koydu. O bile iki birge tüzüğü başladık. Grant'ta katlaştık birinci yılında 3 milyon aldık Allah'a şükür 2019'da. Ona bile firma salıp 2020'de turlu bir grant tuttuk. Nasıl mal böyle teknik ayı 3 milyon aldık. Aslında da mal olarak baytıp tekniksin traktörler alıp bu sarayımız dedik bulduk. Adam üstüne şöyle kırın eşlevet Allah'a şükür. Tüven sınım yine müzenlikte tabiatı güzel bay ağıl Seni uylap canı şatlanmağan birer keşim var mı kaydağıl Tuğan yağım irken bulunların kırlarında turgay tavışı Ul hakta da siler jırlar yazam Jırlarında halkım yazmışım Tuğan yağım irken bulunların kırlarında turgay tavışı Ul hakta da siler jırlar yazam Jırlarında halkım yazmışım Маларны қайналдығыз? Маларны Оршадан Северный деген хозяйство бар. Сиырлардың. Ошады маллары бейбіт. Süt бүгінгі күнде бір тонна. Bir gün içinde mi? Teginde uzun düşsek buла ма? Buла. Kişiге қызық бейт. Çöre biz de çipte qarayız. Неше кіші сіздің мұнда ішлей? Бешеу ішлейлер. О, көңілі. İşte көңілі. Супер. Bu sen ikine былтыр алдық сол грант ақшасын алдым дейді бұл. Сегізін биыл мына наличке қалып біздің ақша алғаны әдірек қауіп болып алды. Янды мына жерді түрдік Аллаға шүкір. Кеше масуға шықты енді. Abi жейді енді көрек. Қарап тұрышы. Қарап тұрышы. Сіз менің көбі екен. Үйде тұрып қылдың, қағазы шыда көп. Дегенде мына біз оғылар. Дегіз қорай. Мақсат үстеме бұлтыр түзбекенде. Дополнительное строение. Міне бейт, қарағызары.
Şundan, mana shundayni yasab bir. Necha kun ichida yasadingiz? 15. Motorlar. Hozirgi turibga boramiz. O'zimizning yerlar o'sha yerlar 220 gektar atomda. Bizlarga to'g'ri planlar bor. Turibda shu yoqqa endi. Yerlarda o'zimizga bir yoqqa bo'lgach, eng yaqin yoqdan oldik yerlarni. Yarım çeşesi var mı? 25 hektar çeşesi var yani. Güzden çeşit para alıyor buraya. O bizim gözden. Belki vakıftan doğup oyuna busken yerlerdi bu yakta. Şu yakta uçtuk. Ha, bizim yerler. Balanıp koyuyorlar. Ben bargalı şeyin var. Üstten var mı? Buraya alırız mı Kenan? Главное yol bulsun. Tak mana bizim. Yüklep koyanlar var mı? Bu da spesialni yasalgan kartinka. Mashina bilan yarab chiqdik. Motor yine yeridir bu değil abi. Tabii ya. Aha. Seversin ama ilk motor yerlerdi. Tavuğu. Mında taşuda su jiyilmaymi? Jila. Jiyiladimi? Ama bir şey de bir trak layne aldı diyor. Aha. Təmizləb boşab. Məndən soň şunday soraq. Быйыл бит инде сыбыл дейме? Пişenler жирға mümkünlük buldumы соң? Taşular kirgen жерден de çaktım. Tügü dımlı жерден pişen buldu. С миру по нитке. Әйе, смиру паренкидан итмеге de şoyumdu. Tügü sattı babalarına. Тиеш bulmasa tиеш özümüzü kesip getirsin. Temsiz. Ренат. Hayır. Bizim kötü Bir ya malay. Молодец. Bir ya. Иң важный кеше. Рәхмәт сезгә. Akmayla. Махсус сезне төшерергә килдек. Рәхмәт эшегез өчен. Башта уйлаган идем, гел подписчикларга матур кояшлы көн күрсәтәм. Әйтәм, эше бит мондый погодада эшли. Шуңа күрә әйтәм, 25 килим әле иттән торып, алтыда торып, шу, әле рәхәт трасса монда якында гына, күңелле. Әйе. Менә ул юл өстендә булу бик әйбәт. Менә мондаларның су эссе булгач, менә качать итеп, махсус сыерларга су. Тегенә төшә торган җир дә бар инде, ләкин булай уңайлырак, аларга да күңеллерәк, сыерларга да. Һәм дә электропастух аларның. Бик күңелле кешеләр, молодцы, тырыш кешеләр. Келмә, кел. Шулай тормыш бара, тырыш кешеләр. Шундай тырыш кешеләр булганда, без яшибез, без сөт эчәбез, творог ашыйбыз, сыр ашыйбыз. Шулай бик зур рәхмәт аларга, бик зур рәхмәт. Кел, моторым, кел. Burada 5-nji kişi bolup ketүүгө yeri чыккан бар, эмилерге. Uşak alıp kıydılar dağın, mallar taraldı, alar gittiler mallar артынан. Мен şu uşakka girip basıp, butinin tüpleri ergeriyiz. Şolay. Ulaşta mektepte girmeyen. Yok, küçük kütürge Kelder bulganı var. usuk күңелле. Bir tavuk pişirenler yine. Geçen kata. O ikisi de temir buladı ya. Yine temir bulmuyor. Temir katlı. Temir. Мен готов чып жөө барганда. Hazır kontent ясыйбыз. Так, поджерик. Әкреңне еме. Мен жөө барам. Так, засучили.
Hazır süper kontent bulacak. Şu hazır. Şunday motor yerler. Şunday tog'lar. Tak menda kütüşe kiyindim. Tak yo'q, bormayman. Boraman. Haydagi jeyugini. Mashina qola. A kipkash? Kipkash endi mashina qolsin, jeyib boramiz. Kipkash andan so'ng kelasiz endi mashina ortidan. Yigitlarni mashaqqatlantirdim endi. Kontent so'raganim, rahmat kontent uchun. Ilnar abi молодец. Красавчик. Давай. Он вообще без проблем сейчас. Ура! Mana bit. Вообще супер гана булды бу. Менә гел шулай, менә водительләргә үрнәк, менә чыгып карарга кирәк юлны, оценивать итәргә дә, и юлны сайларга. Бик дөрес шулай. Менә монда инде сыер эзләре, моны бөтен кеше таныйдыр инде әйме. Гел шулай юл ясыйлар сыерлар. Опа. Әйе, шоңай, минде. Юк, рахатланып. Илнар абый, мастер-класс. Вообще әкрен генә мотор дип чыктыгыз. Хәзер сыртам аякларны. Менә алар теге тракторны 15 көн эчендә ясап та куйдылар, яңан тракторны. Илнар абыйның алтын куллары белән. Менә хәзер сөйләшик. Бик күп сөйләшүче малайлар микән инде. Сөйләшәләр, молодцы. Жүр вакыт булайны. Ой, бик тәмле. Sohbetlere cevap verebiliriz yani. Kaçarı kumalık buluyoruz. Sizlerga qolib etay. Döplü bir şey. Shularga da kiradi. Sirek gene bağlayın diyor şu. Eni koyar yani kanişne diyor. Yani O'qitishmi? bir tek çıkılmadı da Bizim yani 40 yıl matematik okuttu. Mana bit. Siz matematikadan bishlidir, da? Men balalarim deb turmadim ha, o'qishlarimiz İşliğine çok var yazdı. Şolay dürüst. 42 yıl o'qitdim bir mektepte, bir жерде. Netide mektepte işledi bizim. Bir şey işledi mi? 10 yıl işledi mi? Otam boshda traktorda ishlaydi endi u. Ondan ona so'ylab qo'ydilar,
Partora gittik. Partoruk bulup 10 yıl işleyegeç, yürek alıp başlaş, onları mektepte küçük güzel. 13 yıl mektepte işledi. Bir tertipli kişi buldaydı ileride. Şu bağlarını işe üretem deyip. Bu dilekçileri kengeşkadiga kirer. Bütün tuğanın 8 tuğanı var. 8 tuğanı da şu şunda. Yani hani yanına kengeşke gelirleri. O işmeye de takmadan onlar o. Tertipli kişi buldu. Ben şunu takmayı boyunca karıştırayım da benim mavilerim. Şunun terbiyesi boyunca. Şu mavilerim de jetıran şunday. Көрініп тұр сіздің қолдарыңызда. Olsaydı. Otası şiirli başlağa, şiiri orta başlağa, yıllar birinci klasta yüzde bir traktör arabası otunuyordu. El uğrağa kirme yani. İki ziyarıga düştük. Şuna göre üskeri dolu kullar. Yıllar ayda yani mindi ayırıp kuşka iğmeledik. Şu aytıp onları tüye geç bir traktör arabası otunuyordu. El uğrağa kirme yani bakay. Sıra indi bir kış Allah'a şükür. Yapmaktı. Yapmaktı. Şu anda işleri başkara başlıyor. Siz o'zingiz bu yoqdanmi, opa? Şu şovulda üstten, şu şovuldaki eve çıktı. Mine bizge mindik bit. Yani tüp yurtu o. Şunda iş olmuş. Şu yeni alar 4 ay içinde hesaplıdır. Jinler şilim kenarlarına devam kişi. Küntün şeyler indi o kadar. İkisi. Otası üretip tabii indi. Ağırış geğerim aşınsa. Bir üyle başta koynanam, Minhan, 2 malay kilinler, 2 kilin, 3 ınık. 2 yılga yakın şolay yaşadık. Onları min Valensa'ya gitkeniyim kuzey operasyon satırga bu bağlar kengeşkenini de üzere. Bir zamanla geldiler, yani biz senin kucuğunun bakışasını çizdirdik. Fundament saldık, toktalar yardık, silahlarım kirip gitti. Yani ben İslam kayıtkanda stenasını güderge atabilirim. Başta yardı sena yılıp kendini kayıtacı. Bu yaşkanlara da şulay. Şulay yaşadı yine. Yani bilen de Subhanallah yaşadık. Koynadan bile de. Evi bir kişi buldu durca. Şimdi bana sonra. Tırış koyleler bulganlar. Bek zo'r rahmat, osh pishtamli bo'ldi. Elena yine gülükte salarlayın. Yo'q, rahmat bek zo'r. Menim rahmat bek zo'r, rahmat. Şey ishim tamlab. Bol balada. Vo, bal bilan o'xshaymi? Bal yoray. Pisuk yaramaymi? Pisuk yaramay, bal azina yoray. Bunda Muhammad ishqa bir 20 minut endi, 15-20 minut. So'kirayga 20 minut indi. Taksi bile yürüyoruz bize. Bu bağların işleri var bir daha. Olanı bulmayız. Bizim oğlunun taksiyi var. Avulda 2-3 taksi var bizim. Şunu bile gideriz de biraz. Молодцы. Şu olursun. Burada ya. İtin bir çoğunları nasıl oldu? Nasıl oldu ki? Yok. Yok. Vinat 56 mı? Ha? Bunlar sterli o. Yo'q, oshamayman. Oshsa kerak, oshamayman. Hadi kurtararım. Yıllar sen de şöyle sonunda. Yo'q, men bilasizmi ishim, men ola bersa tag'in kelib ketaman birar. Yara. Motor kunda ola bersa. Kış günü de şart bunda. Tollar. Salkım terip aytasın. Buran bırak çabuk. Yılmaz Boran görüşüp Hayırlı. gider sizne o student kızlarında düderlep diye yapışıp gide. İhteşleri koyta bizim 4 bala Ozan'da okuyun de 4 onu. Ne de üniversitelerde okuyla şunda birisi 6. kursta işte 4-de, ikisi 2-de. Nendей planlar olarning? Ondan so'ng. Mene bir ikisi yok az oyunca gittin de. Olgucalı Bele oyunca. geyrekleri. Bile gerekleri. Olursa en olursa inженер olup çığa. İkincisi özü bir şekilde okutucu, müzikant. İşte şu ansambullerge yürüyense ansambul bile şitillerge varıp ettiler. İspanya'da şarkı çaldılar. Germanya'da, Polşa'da, Fransa'da bir ay yürüp ettiler. Kanikular.
Bizlerinin bayram ansambilleri var. İkisi indi mene şu Yılmaz'ın kızı teknologka okuy. Agrarnayda indi. Yıllarınıqı mexanikim olur. İnженер mexanik болып шыға indi. Olmaz. Sen sağ olsunlar indi değil mi? Техникаға мегабайт Мен шул тракторны алып та. ялғыш жасап қойғаным бекер бір күнде бір әйелдерді. Жеп қойда өлім болып болмайды. Шланганы дұрыс тоштырмаған Hey, güveri yapışı bu kadar adayım arkadaşlar. Şatasın kileni biteyim Ansın. Әйе. İyi de var şöyle. Хотанға шатам. Ya. Қатын дейді аты бұл. Жоқ. Хатын ябық. İyi. Ашиды. Қалай сала шатырға керек. İyi. Güveri yerine kılır. Gel şükürleri getirip dayasan. Tak şükür yerine. Бір кесектен тығыз. Kisek kene takım benim bütün soğuk melodiğini. Йо, бір кесек кіне. Йо, оны ашамайлар. Көп ашамайбыз. Öyleyse şit. Bir kesek kine tıkmayın yani. Şit bir İki tane kisek. içmese. Kisek kene tuğulinde olur mu? Sen birip durar. Ben iyi bizim sabırımın Biz Көрініп тұр. Instagram'da қалау. Ол ял итерге бармай, әбилер жиып алып барады. Икінші әби, анаққа дегенде бұра. Больницаға барса да шайта болды. Больниста барса да. Кіші ертіп WhatsApp, үйреніп Instagram. Әлі машина алып берегіз деп те әзірәк нетті. Nede gerek? Анда да үйренем дейді. Йори бірер. Газағына баса тұрған бірер. Hazır yok. Әр керекті өлінде. Айтамын олда бек зор рахмет. Сразу cevap verdi. Zülfiye abla spravka alıp gelirsen. Ben sana onun içine pütüfkü vereyim. Ne söyledim değil mi? Allah'a şükür. Шулай бұра керек, өткім бұра керек. İyi. Кеттік ме? Gitti. Бек зор рахмет. Зульфия апа, бек зор рахмет. Yarar indireler. Ben ошама ашпаны. Ашадық, бек зор рахмет, бек көңілді болды. Мен әлі бұлай бірінші кірем, бұлай кірмейдірейін мен, айтам. Тігі. Шуңа көре. А? Обязательно. Ага. Рахмет бек зор еме. Красота. Ya yemin ederim ben de veriyorum sana. Angelin bunları yoşak gittim bu. Икенші жолы келем, көбейтіп тағам, еме? Тағам деп ашайын. Бірге келесіз бірге. Алла берсе, ғойлә білен. Алла берсе, Алла берсе. Бір яш толды. Бір яш. Bütün жерде bir kat qarab шықтық енді Ринат. Біздің барлық болған ай бірді шушар. Әлі алға табарлар өсет сүйісерге, планlarımız зор. Подъезжай түйшілерге дәйін, өзі біздің глава Анатолий Петрович дәйін. Бұрып шығармай кіргенде, өзі біздің ауыл советіміз, ауыл шақырылыш келіп мұнда енді бірге кеңес шашып өштейбіз. Bütün planını tağında Zurayırға еді кеше жылға, Алла өсет жүрек. Бұл бака аңа қарылған финансылар бітті. Мен сельхозға барғаштағы мына ішлер, Аллаға шүкір деп тағынайлар, гранттарда қатнашабыз. Табыз. Süt beyleri alға таба көтерілсін енді. Біздің қарап тұрған süt бір айт бетін. Süt beylerine әзірек көтерсек ярар е. Ол халқына іштеген мына ішшілер кеңейген сайын бары бір көбірек керек. Алтыр Алла бейса. Алға табада кетіп қалабыз, тағын келерсіз. Алла берсе, жейкіні мотор етіп тағын түсіріп кетермен Алла берсе. Рахмет бек зор. Рахмет. Так, достарым, моторларым, бұл зор видео сізге ашағандыр деп ойлаймын. Өзіме де ашады. Алла берсе, міне қыш күні, жей күні тағын бір әйленіп кетермін деп үмітленіп қаламайым, қияланып қалам. Егітлерге бек зор рахмет. Зульфия апаға бек зор рахмет. Тәмілі ашлары үшін, тәмілі гүбәдиялер үшін. Мен ағымен өзіме ашады енді. Күні емсіз болса да, шәп, шын көңілден видео болды бұл. Рахмет. Түбенсін ауылына бек зор рахмет. Қайнар сәлем сізге.